Hakijing lakai FIFA World Cup Round of 16 hapdang ka Brazil Persia ka Norway hapa jing jing lakai Marsa sedang kelas step ka Brazil kaliyo dek penalti ya ke bal kenjat do Bruno Guimaraes kan ba ya ke penalti dek jing tibit ulang gol jo ka Norway ulah ban eda dah wa save ya ke penalti ulah ban eda dek jing syak tem gol hikmat kiri Brazil kan ba tangkum ni hadup kut kelas step pro atli tim kilkut dek jing khat pro atli gini tim klaim la dan tip gol kan ba hapawan masteng cekela ke arpat kan ba hadu ke menit ke ban 9% ter kilkut dengan jeng khaj kan ba dei ni ke ban 9 kendai Erling Haaland orang lakai bahkan saya jok ke Norway ulah ban tip cigol napata kan Norway hak ni ke jeng lakai kan ba ka Brazil kula persang ban sekliang yang ke cigol Andre liok ban tip yang dakan Norway hi daur uju hi orang lakai Erling Haaland pada uliok ban tip argol mata kan Norway hak ni ke jeng lakai kan ba dei ka additional time ka Brazil kali yok yang ya ka penalti hak ni ke bak dai phu plus phu ya kan ke penalti dakan jat jo Neymar Junior kan ba Neymar Junior klem pensep ya kan ke penalti klem peleno i ulah ban tip jelang support jang ka gol kan ba wala da kumta ka Brazil kam la su ban sikuliang ya kan ni artli gol jang ka Norway kan ba hadu kut ke jing la kai ka Norway kali yok sundan ban khor kenam job haden begalawan film ka Brazil na al ka gol kan ba Erling Haaland ke ba uyo ban tip argol kini ke jing la kai menta ulai rangkat ba Lionel Messi ba Kylian Mbappe kini yok ban tip lamar la gol hakni ka World Cup kan ba lang ba kini ke jing job ka Norway kini ke Persia hak ka quarter final Persia ye keri England ke ba keri Harry Kane kan ba seboi ba ke jing la kai kita ka dei hap dang ka Mexico Persia ye England ke jing la kai Round of 16 haba phaj kini ke jing la kai ka England kali yok ban tukhi ni kong kejar hak ni ka live review hak kelas step deng ba ke gol ye bal tip te Jude Bellingham kan ba tang hum tahi hadin armait Jude Bellingham urang la ka England uliok dengan tip sejigol nabata ke England hak ni ka live review pra kan ba hasaban kut no ke kelas step ke Mexico klaim shomla island ya ke England ban job su hak ni ka jing la kai kan ba Quinones uliok ban tip ye chigol nabata ke Mexico habanit ka ba South Ar kan ba hadu kun kelas step ka England kelatam jaga Mexico la ar la ka gol kan ba haban peteng sekala ka arpan ni ka ban rupo ke England kelio de ka penalti ya ka bal kenjat dau Harry Kane hak ni ka ba rupo kan ba Harry Kane uklam sham la peleno ya ka ni ka penalti ulah ban tip segol jenang ya ka ni ka penalti kan ba ka England kelatam ya ka Mexico la lai la ka gol kan ba ka Mexico ka klem sham la ailat ka England ban job suk hakani ke jing la kai kan ba ka Mexico kalio de ka penalti habani ka ban ru kan dai ya ka bal kan jat do Jimenez kan ba Jimenez ru uklam la sham la leno ya kan ka penalti ulah ben tip shigol jelang kan ba har bukut ke jing la kai ka England balada ka Mexico kal bersang ban sikuliang ya kan ka gol jang England Henry klam la syu kan ba England kalio hiban kursundan da kanam job haren magala ban problem ka Mexico lalai ka gol kan ba yang bagani ke jing job ke England kan ke Persia hak quarter final Persia ya keriu Erling Haaland ke badai ke Norway kan ba menta ini pe saki program jing la ke World Cup ki badai menta stengsennya bad kunjuk ke pola time step hak Round 16 ke Portugal kan ke Persia ya ke Spain hak por ke stengsennya kan ba ke USA kan ke Persia ya ke Belgium hak por steng time step Kiba job na pedang kini ke Portugal, dia bekerja di Spain, dia bekerja di Portugal. Kalau bekerja di USA dan ke Belgium. Kalau ke Belgium na pedang ke USA lo kiba job, kita bekerja di Portugal dan ke Spain. Dan kini ki program jingla ke World Cup ke Round 16. Dan na pedang sopi kiba kuwa ban live jingla ke pila ban yo ikiling hapo comment box. Kuble shibone.